Amen. Omama ubabona bakhona ngaphakathi emasha senesikhulu egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Amen. Sibonga uNkulunkulu akukho ngempela esifasha abazalwane ubona okusenzela ukuthi sibe la ukuzodumisa yena. Amen. Akukho okunye esingathi mhlawumbe sizokuhlanganela la sihlanganiswe nenkosi yethu uJesu Kristu. IngoJesu indaba. Amen. Amen. Bazalwane. Siyambonga uNkulunkulu. Akusekho-ke okuchaze ubaba uNgcobo Kambisi. Nginezono ey'thethelele uJesu Kristu. Zikhona kodwa zithethelele. Umusa kaNkulunkulu nami ukini njengoba ukhona nakwena. Uma kukhona uJesu empilweni yakho, impilo yomuntu kufanele kube khona uJesu. Amen. Uyena nokwazi ukuthi akwazi ukwenza. Esasho umfana kaNkulunkulu wena ngowathi uyalala la wediphusheni ebala zonke izinto uNkulunkulu avela kuzona. uNkulunkulu nje lo akuyena mhlawumbe ngowe-church ethi ungena kuyona yonke into umusa uyibona wakho. Amen. Ungena kuyona yonke amakhono empilo. uNkulunkulu uyaphila nawe sisi siyamkhona uNkulunkulu uzokusiza ekutheni njengoba usemzimbeni ungayitholi bengathi sewuyisandla esiphumile esiphumile zokuletheleni. Uzokusiza uNkulunkulu ukulalele nje ukukhuluma ukuthi ngifisa ukuthi ngihlale nginabazalwane ukuze ngihlumelele ngaphela. Ulalele impendulo soqalile ngithole ezinye leyo eqondene nawe ukuthi ukwazi ukukhonza kanye nabazalwane. Uyavuma ukuthi uyakhona. Ungavumi ukuthi mzalwane wami uthi hayi ilunge ngingekho, awulungile wena. Ukuba khona kwebandla elungumzimba kaJesu akusona isimiso somuntu esikaNkulunkulu. Kusho ukuthi uma uthi wena hayi athi umuntu uzokhonzela edweni, hayi uzokhonzela nathi khona uzobona thina ubona wonke amakhono empilo. Ungasho ukuthi hayi abazalwane ngeke bani ufuna ukulinyazwa yini wena. Ngoba uzokwakheka ngokuba khona emzimbeni. Uyathi umfundisi ngokufanisa nasemndenini. Emndenini umuntu unephoka akushintsha ngakulawo amasusu uyabakhona bese ukuthi kuzophilwa kanjani na. Amen. Amen. Lebandla kaNkulunkulu ungakuthokozeli ukuba ngaphandle kwayo ukuthi ngizokhonza ngedwa nje mina ngibe ngedwa. Ayikho into kanjalo. Nangokwenza kaNkulunkulu ayikho. Yingakho ukuthi ungakuyeki ukuhlangana. Ngithi mina kufanele singayiki ukuhlangana. Amen. Beke ngithokoze iqala nje bazalwane bami. Inhlanganyelo yiningi ngeqala. Silapha kaMbizo kwakusekhona nabo ngomcebo engakabaleki kuthiwa ngalebazi. Besihlale zonke izinsuku ngokukhonza uNkulunkulu kuhlangenwa kuyonto mhlambe ukuthi yikhe. Ngibabonge abazalwane basemalanga ngoba lamathuba uNkulunkulu owaveza ukuthi abahlangana bakhonza bendawo nasemakhaya. Yeyinto ezinto ekufuneka siyikhulekele ukuthi lama umsebenzi wami wakhona alezo ayasakha ulwazana ngeke uzwanini kodwa impilo yomzalwane iya njalo ukhule emazini uNkulunkulu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu nje nangokuphila. Nami ngibonga nje nangokuphila nokuthi ngivimbe njengomndeni engiwona. Impilo yami isayiphethe kanje.
uhlale usindiswa nje zonke izinto malanga onke ngoba iculo lithi uJesu silala sivume sihamba naye akuyona esiqhamuka ukubasabisa la indawo la sizothola khona ukuphela kuthela sihlangene sindawonye umongcwele wayeveza abantu bambethe umsimba kakhulu yayikade yengizwena ngokubuka basemzileni okhomba ukuthi noma kuthiwa indlela yingo kuyabona ngathi awuloko akaphelele indlela yingo ubona ukuthi ungandla konsithi esinqamukile ngomunye mhlawumbe indlela yingo uyabona ayiphelele ayiphelele unyawo lukho sekukhona ukufakela ihlungu ungavumi ukubambisa emzimbeni ngoba ukhona bakho ubalulekile wena ungabona ngathi awubalulekile akekho ongabalulekile lakho uzobona uNkulunkulu akekho ongabalulekile. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane kakhulu okunye ngisekushiwo abazalwane nje mebefakaza ebesinye bayabembuka Jesu njalo uNkulunkulu nje usenze kanje ngithatha usomo usenze kanje komunye umuntu lezifawo ukuthi nami kusenza abantu njengoba ngijabulisa yilokho simdumisa ngalokho wasewenza komunye umuntu usithi kwalabiyeza egameni lenkosi uJesu Kristu akusezoba kuningi bazalwane ngoba ngisho ukuthi kumele khona bazalwane ngaphambili okusho ukuthi ulalele ngoba yazi umthumelo wonke isafakaza nje umuntu nangezinto uNkulunkulu azenzayo hawu sekuphelile ukuthi kufana ukuthi siyabona kodwa ngoba ufuna kasigcine sigcizelele la egameni lenkosi uJesu Kristu itheze ngoJesu la bazalwane bami uJesu ongena empilweni yomuntu ayisindise uyasinda umuntu uyasinda umuntu emphefumulweni aphume athi geleke umuntu uyasindiswa. Haleluya. AwuNkulunkulu siyambonga ngomsebenzi uNkulunkulu asenzele wona. Sibonga uNkulunkulu ngento ayenzile empilweni zethu ngabe asikwazi ukuma kanje uJesu wakwaba yisimo inkonzo yokufanele ngiyenzeka yenzekako ngabe siyabhubha imphefumulo yethu ngoba inalo usizo elitholayo ngabe sihlale sisekhandleni ngabe futhi sibulawa zonke izinsuku asivikelekile. Siyabonga uNkulunkulu ngokusidonsa sibe seduze besikude igazi likaJesu lasebenza umsebenzi omkhulu kabi wena osebenzisiwe unokwazi ukuthi igazi likaJesu lenza umsebenzi omkhulu kabi udukile kodwa ngegazi likaJesu wenziwa waseduze. Amen. Ake sibheke izwi lenkosi kakhulu nje bazalwane bese sikwazi ukuthi sizobe siqhubeka phambili okuyikona ukubaluleka kakhulu ukuthi sizokwazi ukuthi ngizocela ufunde lapho ufunde lapho kwabase Kolose isahluko sesine chapter 4 suka nje verse number 2 3 4 5 6 this is yahlukana Kolose chapter 4 verse 2. Qiniselani ekukhulekeni nilinde kukho ninokubonga nathi nisikhulekele ukuze uNkulunkulu asivusele umnyango wezwi ukuba sikhulume imfihlakalo kaKristu engiboshwe ngenxa yayo.
ukuze ngiyibonakalise njengalokhu ngifanele ukukhuluma. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. Ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo, kuyolisiwe nguSawoti, ukuze naze nifanele ukubaphendula ngakho bonke abantu. Amen. Isacela lapho khuleka. Abathi ongcwele, babathi onamandla, isenkosi sethu Jesu, Baba sikunikeza udumo uNkulunkulu emini ngezwi lakho uNkulunkulu sikwethembile. Zokhuluma lokho Nkosi okufiswa yithi enhlizweni zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thulula inhliziyo yakho Nkosi kithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphi isinkwa sethu semhlanga emihle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Khuluma umkhonzo wakho Nkosi mfihle egameni lika Jesu. Khuluma lokho kuyisidingo ngegama lika Kristu Jesu inkosi sethu ephilayo. Amen. Izwi lenkosi liyasiyana ngaso sonke isikhathi bazalwane bami. Izwi lenkosi kumele liyiqiniso liyaphila. Lizoshumelela iy'mpilo zethu imihla namalanga. Ayiqedwa indaba yokuhamba noNkulunkulu. Iphela mhla wena wathula wasuswa kwelidokolo. Iyaphela-ke senizohlangana nababili. Masahamba kanje sikhonela khona ukuthi uNkulunkulu aye njalo esimondla. Zonke izinsuku kathi zonke uNkulunkulu ufuna kahlale nje enza okuthile kuthina. Izwi lenkosi-ke lithi asihambe ngokuhlakanipha. Kubantu abangaphandle. Awuphinde verse 5. Hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi. Okusho ukuthi-ke ngoba singabazalwane sizohamba ngokuhlakanipha. Ngibheka ukuhlakanipha kwaphezulu izinto onazo. uNkulunkulu uyafuna sihambe ngokuhlakanipha. Uma lithi iBhayibheli abantu abangaphandle, lisho abantu abangamkholo uNkulunkulu. Lisho abantu abangahlanganiseli, abangamfuni ngoJesu. Kusho ukuthi kufuneka sihambe ngokuhlakanipha. Bese sisebenzisa ithuba futhi lonzo kulabantu abangaphandle. Ngezansi yazofika ukukhuluma kwethu mabenjani? Makube nomusa njalo. Kube nomusa njalo bese kwenziwa kanjani? Kuyolisiwe nguSawoti. Umzalwaneka lo. Inkosi. Ithina-ke la. I-challenge esibhekene nayo. uNkulunkulu afuna sibe yiyona. Uyoliswe uSawoti. Ukuze ukudla ukuthi kanjani uma ungenawo uSawoti. Ngibona lapha ekhaya insizweni ayizwani kahle noSawoti. Usho kona uSawoti bebonayo izinto ezenzayo emzimbeni mhlawumbe kwesinye isikhathi. Kodwa uyazi khona into engekho. Lithi izwi lenkosi-ke akuyoliswe usho ukukhuluma lo. Kuyezwakala-ke manje ukuthi okay. Ongaphandle lo, ongaphakathi. Uma ekhuluma uyezwa hayi okay. Akezokhuluma njengabo. Usho bazokhuluma into eziningi nala sisebenza khona zenzeka izinto. Ubone wena nginohlanganyela empilweni engizwathi kuthini. Iqhubeke into uzithembe kuqhubeka. Nangu ngifuna ukukhomenta. Comment nangale nto lena ayingise enkosini. Biza lapho ukuhlala naye uKristu. Lithi izwi lenkosi liyolisa, ufika yolisa. Usho kwakho akuzofana nokomfowenu ongakhona. Amen. Akuzofana nokomngane wakho ongakhona. Bese kukhuluma wena sibezwakala. Uzokuthi sesiyezwa manje. Wayesiyakhuluma ke usisuka ubudubani. Okwakho ngubani uyoliswe uSawuli. Usho awushayi ngamatshe wena. Ukukhuluma kwakho kunomusa.
kuzomdonsa umuntu. Jesus. Omunye uzakubuza uyakhona ungazawufuna. Uzukhuluma kwawo. Ushuthi nawo uNkulunkulu ungena kuyona yonke into esiyenzayo bazalwane. Amen. Kuyona yonke into umesapho sakufuna ukonke amakhono empilo. Amen. Indaba kaNkulunkulu ithinta ngisho ingqondo, ithinta nangendlela efanele senze ngayo, ithinta nangendlela efanele sihambe ngayo, sikumoya, sizazi ukuthi basikumoya kufanele sihambe kanjani. Akukho la uNkulunkulu engangeni khona enganyeni empilweni yomuntu iyonke. Ngeke ngithi mhlawumbe kunezibane ezinye ufuna ngizenzele. Wena yonke into. Wena yonke into ngisho ekhaya ngisho kuphi. Ngisho endaweni la usebenza khona. Uhamba wena nje oyolile onosawuthi. Izinto ezilekosi sokusawuthi wezwe. Yabona ke manje isishintshile usawuthi. Usawuthi wezwe. Lapho khona wena ufika kuduma. Fike wena uqobo ubona ngathi sekushintsha khona. Sekukhonani usawuthi. Sekuzwakala. Amen. Ungafiki kubelepele na ufike kubelepele. Kube sikhanje umuntu ongayazi. Akufuneka bazibabuze bona. Nawe uyakhona kwa. No. Action yakho ufanele sonke isikhathi. Ikakhulukazi amanzi ayinkinga bazalwane. Ayinkinga amazwi oswakhiphile ayinkinga. Ingakho nezilokosi iyekhulume ngolimi luyinkinga kakhulu. Ngingashintsho lana nje manje na ngaphinde lizilana. Bona abantu sebelimela abasizi. Kanti ngifike mina ngakhuluma izinto ezingenankulunkulu. Ephina kusho eTexini la ukhosi. Funa kuzazi ukuthi uyikholwa umzalwane osindisa. Amen. Akukona okwala. Kuyinto yalemapha uhamba khona. Esimele siwe sikhona. Amen. Especially into zomlomo si uNkulunkulu simnxuse ayigadi umlomo wethu. Yeah. Amen. Ngoba ingalithi ngomzimba wonke ingakho kuthiwa awungcolile bese siqala ukuzokuthi sekungcole kanjani nokuhlanzeka ngebhasi lempala. Lithi ke izilokosi ukukhuluma kwethu mabe nomusa njalo. Uyoliswe ngosawuthi ukuze sazi ukwenze njani ukuphendula esingabaphendula ngakho ngabona ngapha. Noma ngabe kuthiwa benze njani kodwa wena ufuna uye kuNkulunkulu uzokunika impendulo kufanele baphendule kanjani. Ngoba wena uzelwe kabusha. Amen. Mina nawe sizelwe kabusha. Funa leyo endleleni sihambe njalo sikhumbule kwenze umsebenzi omkhulu kangaka mina. Mawuhlangana nabantu abangakenzelwa lo msebenzi uzokunika idirection uNkulunkulu kufanele uphile kanjani. Uzokunika idirection kufanele ukhulume kanjani. Behlangene ngezinto ezinzima. Wesikhathi bahlangene ngokuhlela. Nawo uphilisa usho nawo sidala. Kunjalo. Sizovumelana nalento. Ngoba khona kanisawonke ufuna ukudestroy le yokuhlela lekhona. uNkulunkulu akusiza ukuthi uvele udestroy le eyenzeka la esikhathini. Ngoba vese ayiqhamuki uNkulunkulu, iqhamuka kuSathane. Inhlelo iqhamuka kuSathane, ayiqhamuki uNkulunkulu. Ukhuluma kwethu makube nomusa njalo. Amen. Kwenze njani kuyoliswe ngosawuthi. Ukuze sazi ukuthi abantu sokuphendula kanjani. Sabazalwana kithi. Sabazalwane bazalwane. Sabantwana bakaNkulunkulu. Khona abantwana bomnyama nabantwana bokukhanya. Funa simcela uNkulunkulu njalo asenze sihluke. Sibokuhlanga nje ukhethekileyo. Kusiyami. Uma kuzama kuwena kube nesolution. Amen. Uma kukhuluma wena uNkulunkulu asisize sikhuluma okwehlukile. Kunalokho abakucabangayo. Ngisho emakhaya zikhona nje ubona la into zakhona ziyabanga. Izwe lodwa nje imfuthi yakho ozoyenza. Ngiyenza ushintsho lodwa. Ushintsho lwakho bese ngizwile ukuthi
elilodwa nje igama emagameni amaningi akade besekhona beseshiwo uvele usho elilodwa elokuhlakana ubheke phezulu. Isimo singashintsha ngokwena ngoba sekufike abantu ufike kuduma wena sekukhona abantu wena usawuthi awuhambe ngesihambe sizathu usawuthi la kuthina ngesikhiphe lezi zinto lezi ezosenza ukuthi la sikhona singaze size simemeze sithi sabantwana bakwaNkulunkulu alumuntu ayibheke impilo ephilayo iyinkinga wenza ngani uyabona uNkulunkulu usevula umnyango uqala ufakaze ngoJesu uqale ngani uqale ngokwenza aqala ngokukhuluma uqale ngokwenza bese phela sekukhuzakala ukuthi wena wayikhulumela nje useyiqala indaba yakho ukuthi hayi phela mina uNkulunkulu nazi angisiza ngazo seliyaqala nje umnyango wakho ukhuluma ngoJesu uqalephi uqale nje ngokuthi kube khona ukukhuluma kwakho okunesimo sakho ukukhuluma komzalwane uNkulunkulu ufuna kuhluke njalo kuhluke njalo lo umuntu ongakhona uNkulunkulu ufuna lento ukuthi yenze ukufuna ukwazi ukuhlukaniswa abantwana bakaSathane nabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Wena mawukhona la ukhona noma ngabe kuphi ukhona iministry uNkulunkulu azokwenzisa yona. Hayi ngaze kube isikhathi eside ngaba isikhathi esincane kabi u2 minutes ngasuze kumuntu omunye angasuzeka ngendlela ufike wenza ngayo wafika empingeni yakhe wayibheka uNkulunkulu akusebenzise yonke ingane yomuntu uyothuza umuntu athi ngisawukhona ukwenza awukasho lutho nje ubuke indlela owenze ngayo kuye ukukhuluma kwethu makwenza ukukhuluma kwethu bazalwane bami makwenza kuyona isinto sawuthi. Amen. Asikhiphe amagabane thina singabantwana bakaNkulunkulu semukela uJesu asikhiphe amagabane isimo siyabanzima ubona ngathi sengikuphendula nangendlela wabese umhlambalazi uqaphele inhliziyo yakho ngoba uSathane ukusebenzela kona njalo isikhathi esiningi ukuthi mose udiniwe kube khona amazwi azowajijela amambi. Yingakho kufuneka hayi just dino siyadina lapho ngidini ubona udinilwe manje nangu ukukhahlameza ukhipha amazwi uswakhiphile ubona ubela kwayo ekudinweni ubhasoke nawo uluse manje sithuthele kodwa singalingashoni la uNkulunkulu uyazayo udaba lami luyathuthela tuthele kuye neno cengwangela akukhalime ungathi ungithuthelele namhlanje ngakusasa ngisakuthuthelela sikhuluma ngomzalwane njalo asikhulumi ngabantu abangaphandle loya ngisafuna ukukhuluma indaba yakho ukuhlangana naye nangelilanga angifuni ukukhuluma indaba yakho awenze kanje nathi hayi angifuni ukukhuluma nje ngifaka ngapha ukuthi basathe nangelilanga ngisakhuluma leyo nto wazi ukuthi umsebenzini wami ngishintshe nje mina kodwa ngishintshe kodwa ngishintshe ngcono ngishintshe naye nje kodwa ngiqinisa indaba ukuthi ngoba wena usenzanga na wenza ngokukhulu uyokushintsha ngelilanga wena ungasho ngiyashintsha kodwa ngishintshe nje yabo umuntu ongakholwa ke ujabulela ukuthi inhliziyo yakhe ikhulu ujabulela ukukhipha noma amazwi awakhiphayo sazi ukubazalwane lokho esikhiphayo sokusebenza khapha ngaphakathi inkosi yethu uJesu wazibani izinto ezigquma umuntu ezimngcolisayo khona ezigquma umuntu eziphuma ngaphakathi bese ziyamngcolisa umuntu
ngoba ngisho uyacoliseka intention bese bethi abantu ngcolile ngoba kukhona izinto ezishilo zakhishwa ukuthi wazikhuluma kusho ukuthi-ke singabazalwane amakhono empilo yonke enye into futhi siqaphele ikona ukukhuluma ukuthi kufanele kwenze njani kuyoliswa labantu abangaphandle abanandaba phela nale kwesikhathi banayo indaba inkinga sekufuneka wena sekufuneka mina nawe ukube sibe nelinye futhi kuleyo nto yakho sibe nento esiyifakayo ekutheni yena agcine lo Jesu embonile ukuthi cha kuyamvuma uJesu ngoba uJesu ukwazi ukwenza abe nje bengazi nje since ukubali ahambe endaweni ethile uyabona ukuthi kunje ukubeza bazalwane befakaza sonke siphume endaweni besidawo iqiniso mina bengihluleka engifana nomntwana umhlangonthenga kwathi umsebenzini ayi sayizwe indaba wawuflow asebethi mina-ke ngoba impendulo ihlalile uqinisile okhuluma kanje kodwa la kulamabhodlela kafethu akekho kabuhlungu athi omnyama ngomhlophe ngathi mina ngakubuza izinto ebezenziwa ngoDisemba sebanga wabo lento oyenzayo ngayenza ngokusobha nje kuyaflobhiwa nomba kuyaflobhiwa wekuza kunowa lena ukuze kulothe kuyaflobhiwa bazalwane kuyaflobhiwa nezinto eziphumayo okade wathi ungazibamba ziyamedelela usawuda kukho thina ukukhuluma kwethu kufanele kuyolisa sike nomusa kwaba ngaphandle sisazohlangana nama-believers kufanele siyiqale nakhona ngakuthina thina uqobo lwethu siqaphelana mzalwane awudedeli noma yini omunye mali ephila ngakho lapho sikokhona nakuphi noma ukuzibona awudedeli noma yini uzodedela izinto eziphuma kumoya noma akudinwe isimo esithile yana kusona ngokhona njengoba ngeke ngakuveza ukuthi siyadinga nombani ututela utela cisho wona izinto eziningi kakhulu ngikhumbula ngesinye isikhathi ngaze ngabakhipha amazwi ngishayelile ngoba ngishayelile amazwi ayeleyona inhlamba kodwa ayiqinile kodwa ngabona ukuthi umonakalo afanele aqine kodwa abe noJesu khombisa ukuthi-ke manje ukhona wena uzokwakhiwa ufika kunesimo wena isimo wena uzofana naso sekufike wena onokhuluma okuyolisiwe emakhaya ethu bazalwane fana kube nokhuluma okuyolisiwe emsebenzini mamcela bese khona wena sekhona phelela amen khona ayeke labona sabakhuluma into zabo okay phela wena usawu uyayolisa Isando ufike behlema behlangene umuntu wena umceleni washiye washizwe lodwa lothele libali bakwazi ukushintsha abantu shithwe into ecorrect eyodwa ayibambe noma ngathwe inqaba kodwa iqiniso selitholile asikufike wena okhuluma okusonga sawo hayi indawo yonke konke la samba ngisho amateksi nayo bakhuluma yonke into leyo bakhulume yonke into abayithandayo elimazayo enjani baze bafune nawe ukuthi phakathi lapho fika ngisawo ngoba sikufike wena
umntwana kaNkulunkulu othithelelizwa umntwana kaNkulunkulu ohlanzeka oshintshiwe oguguliwe ishingo yaba yintsha nje uJesu yena yonke indawo empilweni yethu abazalwane akangeni nje kuthini phela singakholwa ushintshwa yonke ushintshwa ngisho indlela ukuthi ilalelayo uyivikela lokho engizwa njengamanje angiyiflathelisi ushintsha ngisho ukudla kwezokudla awusakudla ngokwenda kwaKristu ayingeni endaweni eyodwa kuphela ishintsha impilo yonke yami yonke kodwa ezweni yami kukhona kakhulu ukukhuluma amen ukukhuluma kuyingozi bazalwane awukubhusha onzima nje ukukhuluma uma uzokhuluma izinto ezibushayo ezishamula phansi usekunzima kakhulu phela isikhathi futhi uhambe uyilungisa leyo ngoba ngisho ukuthi ungakhuluma la into engalenza niphume ekholweni niphuma ngempela futhi fika nabaphambili babantu kanti mina konke engiyishilo engenawo isawulo kufanele kube khona izinto ezilungisa umuntu othethelelizwa uzizwe namhla umusa kaJesu wangisiza kweqhathanise nesikhathi esidala nesamanje ukuthi ngakakholwa uJesu angakangena empilweni yami umongo lengakayithathi indawo empilweni yami bekulula kanjani ngikhulume kanje manje yini ayifunayo manje uma ngidedela ngidedela ushiya abantu bekabele noma wenze njani noma yabalamuli ngolimka ngokusazofika abantu bekabele kwenye indawo sekufuneka wena ivangeli lithatha indawo kuwe ungasakhuluma uqamba ukukhuluma nje sekufice isimo usuyingxenye yesimo sekufike bani ozoyolisa ngoba yonke le ntokuxabana kwabantu isikhathi esiningi iqala la ukuthi bani uhlebe bani bangahleba bani ushithi mina uNkulunkulu akangisiza ngingafike ngithi obahlebile bese ngifika ngempela kunjalo no amen ufuna ngibheke isolution lento leyo singenze kwesikhathi abantu babaleke ngisho bayeke ukwenza into ngisho ungasho ukuthi ngoba bayazi ukuthi lento lo moya lo muntu uyasinda ufanele ngaso sonke isikhathi ufika khona phakathi wenza ukhuluma okunegative ukuphambene nokusho amen makukubi hayi bona ngokhona ukuthi uzakhuluma umqondo le esinqondo siyafuna abanye umuntu onomusa oyoliswe ngosawo ukukhuluma kwakhe awukhuluma bazalwane bami ngiyaqizelela ukukhuluma kwethu thina makhona ukukhuluma kwethu thina esizelo kabusha emakhaya ethu endleleni isho baqasha yonke indawo ukukhuluma kwethu noma ngabe udineka kanjani baye ngoba adinana nabaqashi ungakhashamisi khama nesawuthi kume iqiniso kodwa alizwe noma ke bengafuni lalela kodwa lokho akulindele kuwe ngoba bakhuluma abantu ngabantu lokho funa kumsotha naye ebeze isisodwa komunye umuntu sawuthi wena uyosiphosa kuma wakho akuyosusawo asabelana nayo ukukhuluma kwakho akuyosusawo akunomusa njalo ngoba ukukhuluma okwakho intwana kaNkulunkulu okwakho akuyosusawo awuxabaniswe ngoba uyibanenkosi hayi banenkosi yalamula ixabanisi yalamula amen Nkosi yami
siyasebenzisana Yeah. ngoba siyakuthelelana siyakhala hambe njalo kukhona izinto ezingendayo Yeah. sinkulekele nosisi uthande uyafisa ukuhlala khona ngoba kubalulekile ukuhlala sindawonye sihlale sibe sihlangana ngoba siyahlomisana awungele khuluma ngabazalwane intimba yikho nje umfundisi wegazela ayiphinda ngaphandle sazona ekhaya sihlangane naleyo omakhelwane basehle uziphile wabakhulumile wayekhuluma intombi lempela khumbula-ke wena ukuthi ukuphuma kwakho kuzofanele kube nomusa njalo noma ungayenza ukuthi lento injani noma ngabe wena ufuna ukuyifesa ngendlela oyifesa ngayo uyifese nangomoya kaNkulunkulu. Amen. Ukukhumbule lokho asikukhumbule ngoba sila sizokukhumbula sikomakhelwane ngoba bayesinye isimo ubone nawo uzophuma okuyingozi ukuthi ngizokwenza kanjani leso nange yini ukuthi awusawuthi yena noma ngathiwa-ke udinile mlungise sisilokwane alungise umuntu sawuthi ungasuki uba nomusa uba usawuthi uthwele ukubona ungasuki ngoba abantu esihlala nabo banayo leyo ukuthi akubone usathane uhluthu wena into oyiphilayo kungathi Yeah. wenza hlosa ke kuzobethi izinto ezozo isuke kukhona uthi hayi uyahamba nje ngibona ukuthi sekusenzile uyena ukuthi abanisindile la indawo uhlungu leyo ngoba uthe wathi amen ngiyabonga lapho ngiyabonga Jesu ngicela umsizi